Jumpa lagi di Galeri Barari. Pokoknya ini bukan tutorial loh ya. Lagi solah cakil ala-ala tanpa gamelan. Memang metu pertama wes lah malik terus sret delang dulak don tang tang det delang delang salto wut. Nah, terus iki teko seberang yo 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 ki arepe cabeng nih. Sret der der tancep. Ditancep terus capeng tak tulung tang tong tang tok delang delang tak tulung tak tulung tak tulung tang den tulung tok tang tulung tang tung tang ru tak delang tang den tak tak tok tung tok tung tok tung tok tung tok tung tung tak dang tak delang dur dang tak delang delang dur dang tak tung 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 delang. Ya pas dong tar yo Rangi Rama kok kira patut ditiru iki. Titang titong titang titong delang telang det tetulung tok delang tak tak delang det tetulung tok tat tat retong tang tak delang tang tang tak tung delang tang det tak tak don delang tang den tang den tang den tang den tak tulung tak det tetulung tak det tetulung tong tung tong tung tong den tulung tang den tulung tang det tetulung tung tong tung dulu rentang dan dulu rentang delang tak telong tung ditang ditong ditang ditong ditang ditong rentang tak delang delang de delang tu tok entang de delang tu tok entang det nak tu delang delang de tu tok delang tu entang det delang tu tok entang tung tok tok entang tok entang derang tu dem tok tak tu entang derang tang tong tang derang tak